Jaslu Malta ċiklisti li ħadu sehem fl-20 edizzjoni tal-Maratona Life Cycle bris ir-Renal Unit fl-Isptar. Din is-sena l-maratona ħadet lill-24 ċiklisti l-Vjetnam, il-Laos u l-Kambodja. Kien hemm xeni ta' ferħ fl-ajruport hekk kif waslu ċiklisti u t-tim ta' backup support li assistew fil-loġistika l-għajnuna medika u l-preparazzjoni tal-ikel. Fi kliem Alan Curry, il-fundatur ta' Life Cycle Malta, din l-isfida kienet waħda mill-aktar diffiċli. This was a tough one this year. We had, out of 24 people, we had 10 who dropped out. But some of them got back on the bike and continued, for solidarity. But it was a really tough one. The weather was really against us in the early part, and the terrain as well in Vietnam was very hilly. But again, it was a fantastic team and one of the best ones we've done, to be honest. Sa issa nġabru madwar 190,000 euro għat jonqos madwar 10,000 euro biex wara li jtnaqsu l-ispejjeż jifdal 100,000 euro biex imorru għall-lista annwali mfassla minn Life Cycle u Renal Unit ta' pazjenti morda bil-kliwi u l-familji tagħhom. Wieħed għadu fiċ-ċans li jagħti donazzjoni. Għal aktar tarif wieħed jista' jżur is-sit lifecyclefoundation.com jew il-paġna Life Cycle Challenge fuq Facebook.